byesente ayitendekere rya Ankole Western University rukushanga muri Kabohe mu district ya Sheema ubigugendereye kubangura abakuru b'amashomero amwe n'abatanti ba company bitotereho n'abashubuzi batari bamwe na bamwe kubasa kumanya sente zabo kuzuru kugenda ahabo kuba abashomero bakira kubakoze enshobi batyo bahindira bagwiro mu katego kabo bashomero gitu PTA committee members tubakumanya myuga yabo especially n'abataho mu issues zitari zabo in regard to finance konkamwe nato butwaragaha kandi tushomera financial management ntija kwa guiding on how votes moving and how to move from a vote to another because we have acquired enough knowledge and skills so ntija kutuyamba kwa guiding on what to do Taka shoma geji kosi na challenges zo kusayininga vouchers ubumwe ntaka tongera na requisition zazo umutangambiro mukanwa musayininza kwa kurga hati ninza kumekinga shango nyine requisition nyine payment voucher kandi atungana receipts kutunga accountabilities zibyo okay kandi books of accounts nka cash book metama kupostinga kwa kati na tahanda kumanya kupostinga cash book and making okay people but the finance management so kati as I talk the knowledge we acquired from our university ne man kan idekateka come January Vijapesha ndio mpoteka kandi bishikire collaboration with our bosses mwentu shange turi finance literacy abo kuba Dr. Andra Inomugisha uri muhezi wa chancellor w'itendekereri eri Ankole Western University ayahanangiriza bebembezi b'amadini abarumu ba father hamwe n'aba reverend beitotereho n'abemizigiti uburebekangu nabo babasa kutungo bukugombye sente abo kuba bashuma kuba kurugomza business z'abantu beija kutahirira n'amakanisa hati twinabaguruzi basaba bikone they are accounting officers at their level kukato kumanya problems za management ya finances izibiri kuno shaka umuntu bamuretera mu check mushaka ni signing ngakai musho umuntu utarakumanya naho gusigning ngaha check ngweni bamujya mukaza check ngweji wajito mazina ganje kumpa signing ngana higura na hansi kandi ubweje yo kuzasanga as PTA na management kureba ngo really nabwo nabahure kurangu ebyentasi yaneshoza twakwataja uko ikigambo cha sente neshonga kurukustasya no kwashohoza konka nabone wakwasa kubitebekaniza audit no wakubasa kutebekaniza bitabo byawe bakaguma smart nambwenu abakugu abatari bamwe na bamwe bagambira enshobi ezurukorwa bakuru b'amashomero hamwe n'abebembezi b'ebitongoro mu bintu bya sente bakendera baza no mchome display muzisha zo abasa na cash na accountant no wari kushara ikintu cyakwenda ngo akurete kujya ngo kideveting secho kumesa ngo umuntu nabasa kwa ibanja bishono kuchira batarjiro wabasa kukwika torchimani ukuyeho bambugana akakugana beno kadaka gukora backwards muronde mechanism eyo kugira ngo claim yone kwisho mushomero wajumani performance yawe tiya determined by the interests or no interests hitu ebire abantu abarukora abarukwekozesa konka bakwantu benda okugu omukwatirira na finances no kubara intasya hamwe n'ishozi kandi kutabituri abureberezi mureberezi Bishop Wait yatera umushomo wabaye teachers heads of institutions for primary and post primary institutions yaturetera bakugwa bene babashomesa twakushanga twashanga harimo ebyetasya n'ebyenshoza burine kizo twashanga bumize nangwa twagira ngo really umushomogo twakubatera kosi ejegera kwata na financial management ekayamba abantu benji na mnonga bakuru b'amasho entebe kanisa yo kushomesa abakuraba ikatandukwa Bishop wa Western Ankole Diocese Right Reverend Johnson Twinomujuni nekigenderwa cyo kubashomesa kuba kubasa kozesa sente bitotereho no kumanya kuzirukurindwa Sky TV agenshonga